Talafa o atamua le Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai whaafonga. Wa toi whaalauloa mai fo'i e le UTOS po le Unit Trust of Samoa. Whaamonianga mo ana pa angolo o te wala tau tupe tausi ai mo se tupe whaasili. O whailoa mai nei leo o atu le valu tesima le 5 miliona tala le la tau tupe o le a abatua na pasene whaatulanga mo pa anga. O le tupe le ayo o mai ile aso tolu se fulu o yuni lua o lua tolu o whaamawina. O sili atu na ilo le fitu tesima le 5 miliona na maua ili tausanga o tuanai. Mai o se tupe si ita ilea talu ona amata mai le UTOS. Ma nga va aipa anga le UTOS ile valu sene tului le unite. Mai le tupe mai mawhai ona au mai tua ala tau tului ile asonga fua aso se fulu yu lailua o lua tolu. O sili atu tausanga fa al tupe le nei se fulu tesima le 5%. Tu sa tasi tesima le 5% fa atusa ile tausanga o tuanai. Talu ona to e tatala toa oi fa va malo ya au kusalua o lua lua. O sa ili lava le UTOS mo nisi ava noa e mawai ana pa anga ni fa asilinga le lei. O se tulanga fo na fa aftai ai e te vanga via ne tangi 5 le CEO o le UTOS. Al pulenga fa atonu matangata o lo fa atupu ai ala tau tupe le UTOS. Tolu tau sanga taluai sa tele lu itau o le tau amata mai. Ai o le tau mwhai lava lea o tau nuuai ile nei fo i fa manuianga. Na alo ia fo ile sao o le pule taluai. Le fionga asiata a fua kolone va aina ia va aia ia le fa alapo tonga i kuata mua e tolu o le tausanga fa atupe. I fa utuanga malima ta ita ina ile fo i sitanga le utau nuu iai. Au whaanga solo i neil wha amsinonga mawalunga le mta uputangi a le sa avea mata ite fono masui il komiti wha atonu al malu sianga wha altise le EPC e wha asanga il pule wha atonu le regulator wha presentacion uspepa i Samoa. Peona liputi ai le Samoa Global News o le nei mata upu o lo whaanga solo nei lumol wha amsinonga mawalunga e tusai ma se tangi e le fionga ia fia ai le toa pepe Christian Fruen ma isi sui il komiti wha atonu sao la tau awai. O pongai o le tangi watu inatu i lumol wha amsinonga o nisi o tu o inga salo mia stusia le o lo pule wha atonu le regulator le fionga le matua ngise fuatai per cell. Samoa Global o ta ua o le atusi sa tu inatu le minister so ta inga ma se fautuanga ngisa wa tau anto ilo ilo o komiti wha atonu le EPC ma faise whai unga e sui yai i la tau sa yai manitu o inga ka pele o mul ta ia i la tau le tu la fono tau elitise o le Electricity Act. O le lona lua o itu o lo whaasanga i aile tangi a fia aile toa pepe ma e sa avem komiti whaatono le EPC o le newspaper le Samoa Observer ina ua la tau lomia ina le tusia le regulator. I le lipoti lava leal Samoa Global o ta wai o le whaupunga o te te e i aile mta upu wai luma nei o le whaamsinonga o te tauna whaamalo lo le taitei fono malan komiti whaafoe o nai le anga ba amale a mi o tonu le whaatununga i le whaatinonga o la tau tiute. Ele o talia le tai fono le vaenga fa o fai le fast. Po le vaenga o lo tula i mai le foi le tai ingo le atu no le neipa ya inga. Le fai ungo le fa masinonga le o tu ina mai ma fa le o ngai nai fa salanga. O fai pule to lua po fai pule si ni al HRPP. Le ana fa sala mo le lua tu sanga. Ina ua fa amaonia o la soli ngatu la fono. I to tono le parlamenti. Il proclame di sol pule ana po na fa alia ai se fina ngalo le tai fono. Po o minstau fatu ama, le fionga la auli al mali to. I sona ia lava langona. Le whaafonga sa moa le tula fiafi. Ia, o te lo lava te whai foi o le nā o le nei. I le whaalau lava ia le malo. E le o te lia ngofio. La mai tau. Ia te auia, whasuisfono, Yo lolo si o te mi palimene, sa o fongo fetalai, sa o ta ia le vaenga o le malo i le palimene, mo le suta usanga. I le vafa whenga ia i o le executive palimene, ma le whamsinonga, o te leta lia. Tu lou lava le whafonga mai fo, ima le unga whamsinonga wa mai. Ono lau mai tau, ma lau tilo i le whasolonga le wa ngai, me le whaunga whamsinonga wa mai. E matua o le talia la vai mene i lua te poala o te tau fi pea o nor fai unga le usa.
ai o te leta lia I mea I lua o le whapea te whafoi mai te tonu ona o le tūlanga e le whawaea le awala na whaia a sisira nei le amatanga o le mele nei na whai le whai unga le pāre mene sori muri au I lalo tūlafon tū mau tūlafon le whawai process whai le whai unga mua o whamaunia le contempt of court and contempt of parliament mo I na whai e le whai unga e te tau na whamalo lo mo se teimi whai unga mua le na Alvin whamsinonga, whamai whamsinonga, whai siaso. Toi o mai tonu le pale mene, whai laso. Dua tau sanga. Toi watu tonu, arela usau nili. O matua ese ama mawhawhaunga o le sa whaatulanga I tūlanga asani o metanga iai. Al mele ele tari ngofie lo umanatu. Oni tangata ua sori le tūlafo. A u whai mai whamsinonga. E toi o te tonu le pale mene. Au soli tula. A ua soli whaamaunia le tulafono. A tulafono fo, e lenta mai tulafono. A o lo tula I le winga wha le mi ngau, ma ua e ta lepe le tulafono wha vai tau si el whamsinonga, ma le pare meni. E le tari ngo fiero tangata. I lo ua lea, la lea I aina fo le fina ngalo le whainga malo, ma le fionga le fonga whetalai se e isi tengi. A o au I malo tele tenunga I ofo. E ofo le loto. O le manatu e ala le whamisino. E a mai tangata ua soli tu la fono. E tau a vea upu matala ale pareme. Fai unga matatono nofo ua saufa fai tangata soli tu la fono. I te tono le maoto le tu. O mena le te le talia ai. Upu sa o lava. I le alo le ato le la. Nisi o tala wo mai whaatasi komiti whaafoe o sui a wai el to manga mo e popo ngā tia I upolu. E tala noa tūlanga o el wha mo e mo e to manga ilan sa ilinga se leni. Lea olo ia ilea so sulu iwo yu lailu o lua tolu. Ai mai se ngā ruenga wha awa o sui a wai. O le manu lau tia pe on sao no le fio ngā fui maono Naomi o le sui a wai mai le fio anga o salani fale alili. O ia o le teutupe le komiti whaafoe. Ina ia whaawau na asia el komiti le apitanga o whaamoemoenga o le Campus of Hope. O lo o tau siai whanau matina sa waina. O le aunga, o le tuu mai o le tau au o le komiti whaafoe sui awai upolu. Mo le apitanga I e fsosoani e tau ave ngā rue ngā lofa. E ala le siakia lea o vaenga umai mana o mia le whaaleleia. E pe o le siaki o paipa pāpā, o le whaamama o le lotua, ma fsosoani mea tau mafa. Mo le tausinga o whanau. Whaaftai ai el pulenga ma le pristene o le tō manga. O la tōstui mai le motu nei o polu. O no le a apa mai, ai mai se o le nei taimi, o lo tau sa ili ai ni se leni e whaawawai. Le tausinga, o le sili el fitu se fulu, whanau, ai o tina. O lo tō manga atu I le lotoa le Campus of Hope e tuana I mato. Ai mai le ekalesia whaapotutonga Kirisiano Samoa I tō matangi. O fua ia eile se leni e le whawhenga inga le sunga fua au fui maono mal faltua. A le pa ia le ekalesia, mo le sa ilinga tupe o lo whaia a le tō manga. O le fionga whaumuina so na lote amitua na I le pristene maftanga tina o le ekalesia. Le ana ia tau au le fua I le whala poptonga. O ia fua I o le tasi o sui awai o le tō manga wa loa lana tautua o fufua. Wa lava le whaatino ina o le ngā ruenga. A wa lava le whaatino ina o le ngā ruenga. Na sau noa whamuina al wha moe ma le fia so tau au mai le kalesia. Sau noa whamuina le wha moe ma le fia so tau au mai lava a le whakasa to mtangi e so ni mai I whanau o lo a whaina I sa wanga. E le o se taimi mua lea wanga le ia I le fio anga to mtangi ma le pa ia le kalesia. I so se wha moe o le wha la poptonga pe on ta ua. Sau noa le pristene o to manga sili niulina jang e whaaftai le maa au le whakasa to mtangi mo la tu sao taua I ngā luenga fsosani mo le manuia o tangata lau tele. Lau Samoa Entertainment TV mai pia, toi whenua e fo I lea soa tai au, lea lofa o le tua, paso I fuaia.